Lorondiak, Bahreina Insira e Timor-Leste nomos e diaspora, nebe acompanha o programa live streaming agência Tatoli IP. Hamutu que falei ao Canso Simenes e o programa entrevista exclusiva. E a edição ohin, baloron ida ohinian, e ta sequelia com a reflexão consulta popular badala Ruanulo Recém Lima no existência harian umum suara Timor-Timor ka STT. Ito tatene kata tur história Timor-Leste nian Timor-Wan Lubu Kida maksanesan antigo jornalista. Ito tatene kata atual primeiro-ministro Kairala Sanana Guzmão mosanesan antigo jornalista, presidente da República José Ramos Horta Amos hanesan antigo jornalista. No ia Indonésia no tempo, ia ocupação Indonésia, Timor-Wan ida husi rai wekeke watulari. Ia inisiativa hanesan antigo jornalista, ia inisiativa hari jornal diário ka harian umum suara Timor-Timor ia tinan riwidatu sia sianulu resintolo liubane. Nadaune marca na presença e estúdio agência Tatoli IP Farol Dili, antigo jornalista harian umum suara Timor-Timor, senhor Salvador Januário Ximenes Soares. Bem-vindo no Lorondiak ba Itabot. Lorondiak, obrigado barak ba convite ba uli mai Tatoli ni estúdio. Obrigado da datang. Dia hela loron baluntan Timor-Leste se celebra consulta popular badala Ruanulo Recém Lima. Hanesan antigo jornalista antes de colher com a reflexão ba consulta popular no colher com a existência harian umum suara Timor-Timor. Senhor Salvador bele hakturi tuan antes satu harian umum suara Timor-Timor tambah sama kita buat bele ka antes ni serviço nasa jornalista antes de hari STT. Memang ia momento ne bane itare anesan raida kan ita harus momento hal parte Indonesia lah neve di provinsi ke-27 isi dauk iha media lilu jurnal ida iha raida ne. Ihare bayi dan ya ho experiência ituan hanesan ema nebe serviço e radio desde 1975 to ya 78 depois muda falba penerangan mo serviço ligação na fatin ho informação nebe hol inisiativa ida qualia ho bo sira na ulun sira iha Timor ne momento ne ho gubernur Abilio ho be nasa chefe be sa informação penerangan tanun penerangan Pak Mariano Lopes, homos Bupati Dili momento ne Pak Zeka Raimundo Araújo, Raimundo Sarmiento. Depois si parte igreja nia qual é ho amuse Antonio da Costa. Nebe atau halibur hamutu hotu insama kita tahu hanui ida hamutu bele hari jurnal ida iha Timor ne ya Dili. Atau hari jurnal di Timor ni laos buat fasil. Laos di Timor mabi Indonesia ni laos buat fasil ida. Tambah itu lius proses we husu lisensa ni. Tem que registro. Registro fatin. O tem que hetan litsus, tem que gerzer tem buat militar sir tem que ha. O tem que dem buat tidak be bebas susiga 30 SPK ini o tem que surat tidak ne. Depois o tem que faltan surat izin usi perdagangan, surat izin usi penerangan. Buat ni komplikado itu e depois laos ni atau be fasil atau hedan. Mas be hawa nessa sorte de tambah momento ni serviço penerangan be ministro Harmoko ni conheceu itu Okay. Nebe itan se lobby itu bokto itu isa qual é itu ya como me conhece be. Sa fo izin ne depois o tan jamina ne parabenizer é mas ne be que bela segura momento ni kan ema bobote di Timor gala nebe sirdian katne jurnal ne pasti lautir governo hakara nebe fo licença ne la facile la ne tabele hare ya sama ka professor Janet Steele si Washington University nia hakere nia kata ne ma laos
fácil, mas bem né esforço de macas teves para to retan licença né, mas bem a bela consegue to e a ponte né, quer dizer que nemos buat rumah. Mas inisiativa dia, mas antes atu harida né, se nós Salvador tetona ou inusa liga ba recurso humano, liga ba recurso técnico sira, tá momento la fácil nessa agora. La fácil, memang ia 86 né, memang a fundação né hari 86. Nebe am hanoi ainda começa a hal ulu hanesam be publicação be semanal, mingguan. STT mingguan ka Suara Timur Suara Timur mingguan. Mas be proseso la order down izin tun hamos como hetang vale penugasan ba Jakarta. Saya sa anggota DPR e segala Pak Paula Malo ho kolega Sirselo nia recruta Sirlubu kida ya preparação serna acompanha hotu. Mas bem, ia 1996 né nós atu publicar. Mas bem, am preparado hotu dia outono. No 92. 92. Ala ia nem 86. 86. Ne hari ona be STT semanal. Semanal né. Okay. Nebe ia licença outono atu semanal buat serna tutu, mas bem momento ni prepara outono hau hetang fale serviço ba Jakarta be. O sequer né Pak Paula Malo momento né chefe RRI né kepala RRI né será continua hal mingguan será convida be usi Suara Pembaruan né Suara Pembaruan Petrus Suryadi maka ajuda di halo harian dan mas be la print di Timor né print ya Bali ou sela ya Surabaya tama ita la facilidade sira to print jornal né hari ba de condição né e licença ona ia 1992 aku começamos ideia dia kata ita provinsi ida pati provinsi autónoma ocupamos foi ia nia foi kaliu kala sidak to fulan tambah kompas ajuda be halo jornal ia kupan be hare baidane e katuas abilio momento ni sai fo governador dia abilio ane oportunidade dia kira itu Jakarta itu ko alih secara kompas para ajuda ita halo jornal ia Timur. Nebe hawa pa abilio ni amnera ba ko leo pa Yakob Utama pemilih ko nasa de presiden Federação ba sai do kompas ni auto pemilih ema proper ninya nainga ema naimba be kompas ni ko leo tu me Yakob Utama pesan de Tanzania até de Tanzania bele me tem que contribuição si governo local ni governo província ni governador ya. Mas bem, depois ne usou para suruh equipa be técnico be kompas ni né. Sira ia divisão ida na divisão pers daerah lah. Nebe hasur sira hetang be sirne direktor ne hotam ex-diretor be pers daerah ne Valens Doi. Kebetulan Valens Doi ne punya prepara be nasa ne. Halo be jornal sira ia provinsi be Indonesia dah gihane niamak hola inisiatif niamak ho ajro kompas ni bahari ya Irian Jaya ya Aceh ya provinsi sirne provincial ya NTT enebe hasuro sira isirate de okay ba Salvador fila faliba prepara tok kita retok tempo dia kruma kita be nasa ita halo jornal nebe mai vale depois loro hirate fula hirate asana kontak fale krum setembro ne asuro mal setembro Pak Abil foi maglanti kala nebe ya setembro 18 ya amasur mal ne novembro ya outubro para benir outubro amasur fal mal ya novembro ne dia bahawan sane Pak Salvador pantau lai artinya monitoring lai hari tok mahira mak be nasa presidente CNRT Sanana Guzmão ne atau niniam be tribunal be nasa julgamento ya dili ne bahira tribunal dili nebe am hodutia hatene be nasa ne julgamento be nasa presidente CNRT ni comandante Valentilnya ne Pak Senyor Sanana Guzmão ne Rona banya kata iha Febrero ne ba fo hatene siri iha Janeiro dia kata julgamento iha Janeiro ne ba ami la iha preparação buat tidak preparação fulan de Janeiro preparação fulan de para benizar ne ni equipa dia kupan ne lur equipa skupan ne mai to ne hamos mai to ne ko leho gobernador Abilio ko leho comandante militar ita tem curso restu kala sebuah tiragar khusus bensang basira selai itu lepas tu orang satu nasi tu sama sana hujan ni mak fufone amanu ya thalu semanal mai be Pak Valens tu ini hati kita semanal itu holiday ni be tinggi taman keras ba be diari harian date mak pagina mak kita
ita hirahat ka walo, depois am decide ba walo. Nebe ho ajuda kompasnya ho dilau ne. Recrutamento vamos, recrutam balu ya dalan de, balu mai mag aprende, balu kebetulnya loris ba balu mai Indonesia ne ba nebe ita itu ma ita boka. Nebe hari fofone la suat. Bat fácil. Tona la limar. Nebe ita sebuah tidak kare ya buat toto ita lau inisiativa ita lau bebe importante mana ita fiarida bebe ita tetap usa ajuda usi ida lete aswania ne na murama pele Tulong para bele lau na fante e graças a Deus lau to en loro significa que ia momento ne ba foi em colia Compass equipa Compass mas prepara que das mas tem balance doi e mesaka ia recurso humanos para mais apoio nia ia sira lor equipa ida mai nia ia mai ema finanças ia ema distribuição ia a circulasi nia ia ema be ba redação mos ia nebe nia ia depois nia be reforça tango si pode faltar jornal si be Compass nia be ia divisão be daerah ne pers daerah ne pode falar binara Agus Sumarno usi fale Jogja mak tisi fale mai be anes ajuda anes be redaktur pelaksana redaktur pelaksana managing editor nia mak ko hala lor ni haukan la wala mai le nia hala lor bas mas e momento ne ba anes ita tem que botou tudo difícil lá nessa agora agora ita usa computador fácil também insta ulo equipamento hira que não inisa sino Salvador equipamento tama começa a usar primeiro ne sema ajuda ne agora ministro interior Ministro Inter Francisquito ne momento ne se serviço gabinete be nasa gabinete be governador ne be ni computador en wane mau sira foto uzalai ba depois katua momento kanwil penerangan ne Pak Amir Nasution ne ni dia ne komputer de penerangan bel uzalai depois pa fales ne mai honi ne be laptop ida ne be ho komputer tolo am hahu be jurnal ne am hahu ne bidau le sideren ba ya umaru tu tirmale ne ba beti hotel turismo ne kotuk ne umaru ne am começou assim hahu jornalista na hira primeiro ne Timor One sidang barak ida começa a ter loron to lor hat ne ma foi Ugo Sira foi mai Ansel Sam tam antes tena Ugo Sira foi tama Lorenzo Sira foi tama Santina Sira foi ikos ne processo de recrutamento alu sa sino Salvador e momento ne momento ho ne sira kar serviço mai koko katos valens kan emane kan be experiência nia ema Flores mai be nia experiência clear Compass depois nia mos uluk be anes jornalista olahraga desporto ya Compass nia ne be nia experiência ne anten e nia treina ema ne anten nia prepara ema ne anten nia ko hare ema ne conhece ne be dia ida ne bel se pimimpi nia hare ut sirane nia atet bahau dia ida ne bel se pimimpi ne bel lai ida ne ita bel prepara marsai ab bairua futuro itania ne be nia ema na hira ne nia atet bahau o insa mau prepara ema sira ba futuro be ab bairua ne mas e momento ne va lá ia sento formação ida a tu forma ema ne ser jornalista ou não sabe ita pode ser forma ema ne ser jornalista lá ia de prática de katos valens mai ne kan nia hanuri uluk be fo anesam horas ida horas ro fo sira nuri sira ne hakere lima we satu hane kan buat standar ida ne nia nuri uluk tia fo uluk be nasane be buat ansa pengenalan jurnalistik ne be badak basira depois bimbing sira pa lapangan tama pa valens helene ko fulan tulu ida briefing da laida tu malapangan hal apa mai vale malam saya nia koreksi nia acompanha sira nia prepara emane memang ia beni nia jeito dan semestri ne isto be nasane mestre ne ia nia bela acompanha mestre Timoron primeiro eu sei tem Timoron na hira mas primeiro sai jornalista ba STT ne buat tidak histórico buat histórico ne ansa orta ote jadi ona orte kan serviço dan ya RCTI buat corresponden mas tama ho STL Miki nemos be nia Surya tiana nia experience tiana jornalista nian ema phone tama phone me bel dia kata Ugo Lorenzo serne Lorenzo Ugo ane tama Jesimenes serne tama nemos angkatan pertama sira mana recrutamento pertama sira maksud sira ne recruta tu ema universitário de balu nia be balu ansel saham nia serviço nia so dosen nia UNTL nia rende lavar rumah dia nia recomenda dia se ia tempo bele ba aprende jornalismo ya STT ne husin ini kasa den paglao to in loro bele STT bele produz jornalista depois quando o serviço te ana mo hau be qual é a masira be ia
Ford Foundation, Asia Foundation, Lilo Asia Foundation USAID ya Jakarta ne, hau precisa be fo be nasa treinamento ba jornalista sira. Nebe sira fosan ne hau haru ke ba Jakarta, haru ke ba Jogja. Para quase todo momento serviço STT ne, todo tambe kesempatan batir treino ya Jakarta dia todo sira ya tempo para makan ya Kompas ya Jakarta. Nebe ita prepara emane prepara ho larang. E depois antes lá tinha hiram, depois sira ba halo. Sir lawan bal tinero ne começa balan sa Ugo. Hoto ne kan be penempatan pertama Jakarta ne Ugo. Ba hela serviço ya pers da. Depois mak be ana sa praktiker sa lapangan treino praktiker lapangan ker sudalida. Ne ya be ni ba uluk tema foi em Francelino be agora Bali ne sela. Francelino Freitas. Francelino Freitas. Agora é Radar Bali. Radar Bali. Ne depois ni orang kedua ya maru ke ba be treino, mas depois outro dia quase era todo Lourenço era Santina, era Baluba Jogja, Baluba Jakarta. Baluba LPDS? Baluba LPDS, maioria LPDS o tema ba Kompas. Maioria LPDS o kerasa. Dia aku tambah kontak tu sira dia aku tu ya mau tu ajuda. Nemo con STL. Memang financiamento secara finansiera ni tak tahu itu tapi ya buat di telaten laut. Lo, quella con la finanziario. Ne toda na limar, hetan. Sira tama voluntário ou financeiramente? Be nasane Kompas pokoknya kan sira tama sira ajuda be dalam equipamento ne sira ho nilai 30 juta ida selu nenek. Selu nenek mas osamo ita lah to la selu to hutan te de to in loron la selu. Kompas ofo be valor be equipamento como saben computadores mais ou menos sekitar 30 juta sira ajuda. Ne Kompas mengajuda. Kompas. Interessante ter. O senhor Salvador menciona que José Início menciona que hari tambah apoio husi suara pembaharuan. Ne, suara pembaharuan la hasil kual itu si suara pembaharuan ini sir começa ne hoida be mingguan. Ne ho Pak Paula Malo sira iha 87 selasal 87 sir começa tia depois para kliur. Mesir larang kan expedito sir ne iha larang hoto Miki Ote sir ne larang hoto iha hoto be mingguan ne sira selasal iha hoto mingguan ne. Mas depois quando hal fale harian ini aku antam ini espiritu lah ya, ne Miki mak bertahan ene ba ote continua ene ba. Mas ia momento ne ba ia suarta ni uko lilo ita tabot menciona kata ya ministro penerangan Almako. Difícil atu loke media. No fácil sira bredel media ya viva ne ba. Mas estel sira bel oferece la lais. STL kan tingkatin buat tidak jurnalisme Kompas punya prinsipnya kan yang kata falsafah be kepiting. Jadi gigit harusnya be nasa kadiu kan tata dia kan nasa dia habitnya ne hotel ada antia. Artinya be nasa kan hal pemberita karena kritika dia data fakta komplit dia tinggal ada ambos itu antia. Olah beli ida beda kritikannya mansa buat tidak karek bibik tapi penting sih roh lawan ini ki bing organisado bing planiado buat ini dat plania di dia aktif akar buat tidak memang buat be fokus STL mau momentu ini kan ya buat tidak ham nih mau buat masalah mau tidak ini tentara sirene violação de direitos humanos ini memang ini saya fokus tidak nebe ida ini ama ajudan ini heta ajudan ini sampai declaração se ambis belania ne bel diangkat fo be ambis belania ne fo apoio moral makfur tilali marwa STL to tempo ida memang kata sabilo mahirus bos ko ituan tambah kritika militar makasli may be buat media independen ni ta kualihan sa nebe bahira tu kualia be kono buat STT ni essa tempo ida dezembro 2001 2002 sila iha seminário bom da consolidação da democracia iha Balidi né ya Billy Raihun katuas be agora be comandante das Valentils né be General Taurman General Valor atelang atete dengan kata o insamos ita tem agradeço aprecia ba STT ne contribuição ba luta libertação mas ne hawatan que ba General atete hansene Sua Excelência General hau su diskur babarak maybe how well diangkat STL lah ya STT ini lah kontribusi buat rumah para independensia lah kontribusi sama kam halu ini hanya papel hanya jurnalisme hanya ema media independente malam ni kenar
Se que idane ba sente dia kata heta ajuda, idane dia sente ajuda nene buat silu kita. Ne emak sente emak menilai. Mas ami nunca bela for contribuição, ami lá for contribuição. Satama haune pessoa emak uluk be defende autonomia dane. Emak boleh yang pro autonomia. Pro autonomia dane ne buat tidak que difícil atu bela buat turane bela tahu hamuto. Difícil. Mas nessa Timor-One for contribuição. Nessa Timor for contribuição. Nessa mosi 99 bahira fila palmai. Atua sanana Soria Jakarta novembro 99 atua Jakarta ni nessa rodon so la fila vale ba Timor hal fala unia jornal. Nah tu sekarang ba katuas kualia ne convite ne kualia convite holara un fuang ka insa basa itu lah ha convite si anes Timor ha bolo fila. Tambah convite si anes ne mak ni la kualia amne romesa kualia ni iha katuas Ramzor ta Barak ne oi katuas marisir momento ne kam reconcilias pertama ya primeiro ya Jakarta ne hotel Regent ya Jakarta kuningan ne mak hasurmal primeiro mo kualia buat ne que berani fila ne tambah saya depois mak o processo lá ne hasurmal em novembro la clearet ne wala to semana rua ida kan 9 de dezembro be unta ya convidado mai hal parte ya be Conselho Consultivo Nacional. Membro Conselho Nacional representa a autonomia, representa a autonomia será. Ne va mai al parte ne depois be. E na rua, senhor Salvador. La fofa a mesa. Ne ida be quando Conselho Consultivo Nacional CNN ne a mesa. Depois mak ia fase segundo be Conselho Consultivo de Itnempak be bolutam be nasa Zeca Esteban. Zeca Esteban. O senhor disse que ele aquele ali tá, a fila bacoto que tu. O senhor Salvador menciona que a foi de STT semanal. Sim. E a política e a 93. Muda Baharian. E o momento não publicação da Huluknian kuliah kono ba julgamento tambah sama tengki foti idane tambah sene tambah be balance do ini kan ema experiência lah ema kata ema experiência media clearona de media business dia tambah sene hola dia be nebe am decide ne am ner koalen decide ne think hola momentum ida be julgamento sanana ni hadili ne pra ita lalika publicação ida ema pasti buka jornal ona tambah momento ne kan lah jornal de timur nebe ita ne ansa publicidade gratis ona nebe ita la liga publicamos en pasti buka STTN memang fofone STTN ne mosune ne ama singkatan ne Hosanana ne oin Hosanana ne oin pasti mos how se lembra si kugare ne hatet si kugare be ore media development start dia how ne tiu sira harene sana ne oin ne sira hola jornal men bolo how le basira ne hatet saida mane tem que explicar basira. Explica basira. To ponto ida ne debe haten ne kata empane ne hamro ba informação. Sata momento ne kan be julgamento be kato sanana nian primeiro ia dili ne amrani hola decisão be publica be ia dia unde ne também ne também ne STL ne be nasa aniversário dia unde ne comemoramos be lorom be julgamento sanana ne be saida e depois STL hal filafal reencarnação si STTN ne ana sambuat tidak kan sambil simbolo reconciliação nila deve ita kualia ne la kualia ne tapi ita kualia hal hotu dalida deve ita ana sa filafal mai na la mai buka asesor rumah mau mai be atau buka asesor buka dolar Timor-One ana sa Timor-One ne bahau ne mota filafal mai na atete ba leader sira atete hansane ukun ne imnian benasa ukune imnian tam ne imnia tempo mai be rai ni Hans Timor ha mo se direito muri se rai ne hau ne le foi sempre mai tam foi Timor ne qual é tem que a lua passado e lá toda maka hau ni ne maka momento ia be secretário geral be ONU ne Kofi Annan Miami hasurmal ya Conselho Consultivo Nacional ia Palácio Governo agora ne ia salão reunião ne kan Sergio Miel Hustunta obriga hau tem qual é ne hau dia hau qual é de dança ne memang agradeço a visita do secretário-geral Nian Mai a Timor, o da situação serne, depois de pasca referendum, nessa Timor-One, decisão de Holland lá os fácil, atau film Timor. Tambah saya iha Indonesia ne bah, tem que hadapi extremo sira husibe pro Indonesia ne, tem que hadapi extremo sira pro Indonesia. Mai Timor mah tem que hadapi extremo sira pro mereka. Pro kemerdekaan. Hadapi extremo ruruan itu. Mas bem how ne decisão loss e how se contribui sama how bele baraida. Dan ne ma contribuição concreto ne ma
STT ne STL ne Troca ba STL. troca ba STT ba STL ne contribuição concreta tohin loro nebe tohin loro ne sente de honi missão hotona pe loro mo STT STL matemos missão accomplis de missão hotona Mas emang balu para atu hatutan. So, Senhor Salvador, qual é a tua contribuição direta, né? E te fila fali ba julgamento valoron da holog, né? Pelo menos, Senhor Salvador se chama retangka, né? Também né, foi nem prime da holog. da holo sim E exemplar a hira. exemplar ambil atos bakal mil karik salah hari fo mil ida nebe OHL momento ne 14 bilhões yang declaração foi apoio ba STL panglima ko obskam depois atetetan yang kata aban ne julgamento sanana ninya ne abe labe ne uhin dan seperti uhin ne julgamento sanana niya nebe dia seguinte ne dia dois ne kan foto sanana niya tribunal ne mak página uhin ne nebe Se lembra que lá, em momento não vai título headline, tahun saída. Lain makawan sa buat tidak ita ka buat 30 talan sa kuto ko na dalo mo italua. May buat sila se iha, kopya sila balo se iha. Nemo sa se lembra buat tidak ke to oras sa Filafal me Timor ha Dezembro 9 Dezembro 99 ne. Entendo. Hau hetam Filafal uma be banister mi farol ne. Hetam fale be número edição ida que halu to hiloro ne edição ga hetam fale saída. Eleição comemoração Valentilnian. 20 de agosto, 99. Hoy 20 de agosto, 99. Headline ne be nasa foto buat sene toto ne quando va Valentilnia comemoração ne 99 ne agosto 99 ne bitla liko alia be independência jornalismo ne la lika hanori ona também ne ita prova e momento difícil ita halo Los independente foi boto tudo para tu sair publica. Nema amne comemoração iha be aniversário fevereiro 99 ne ami ho tulisan ser bersama serene ia julul ida ia titul ida jurnalnya ne atau mau merdeka atau mau otonomi STL tetap independen ne hana sambe judul artigo ida ke haker filosofia ida para tu banat itu banat itu ya hakerek ne la osnya kita kualitet mabene hakerek tahu jurnal ne merdeka atau otonomi STT tetap independen ne judul la os dia kita kualitas inventa ne bel buka ne be judul ya rasaru musi pro Indonesia ulah reação barak ita so emalabrani kat STT takauna Itulah berani. Tak mau be ita kan halusinasi kagak ida nebe hal pressão ita bafal fatin selo buka saan sama ka equilibrio kagak nebe sira lasa ida ba buka bes atau sarmoko ne ba tan sebuat tidak suruh tinggal forma estrategia o insama ita bes wa emasir ne o militar ne Timor kon sira makas leona o insama ita buka maluk sira kan bara kagak ita buka maluk sira Jakarta o ko lihat toko ba botão sira ne ba pela bel hal pressão demais ne nebe itan sa maluk sir barang ko ita bele kole tu. Jadi tempo ne ba Senhor Salvador ni ranzor brani tebes tambah sair. Haula os brani mas sira ba serviço STT jornal hal notícia edit berita sir ne sira ne ma brani. Hawan sebuah tidak sira hari det ni ihane dia tambah leader. Sira ihane dia sira hatene dia kata ni ihane dia kela. Nebe how melova e how apreciate ya fo benasa be lobo besaida buat tidak kare how benasa how ni apresiasan buat ba jurnalista o editor sira mak halo berita iya how han sebuah tidak fatin persen oriente sir Berlin nunde tia fatin ne mai be buat toto sira halo dia ke serius ne be dia Senhor Salvador ita un halo buat tidak STT hari tambah iya publicação da aula que julgamento saran bele hateni tuan momento ne foto quer só lema saída lema STL ne be lema STL mos am halutia mas depois am fano infali be imne moto laiha ga imne lema laiha ne am de am desenvolvimento unidade ou desenvolvimento ida ne mas be depois de lá o hotu depois de processo be sambe reconciliação ser começa lá encontro AETD Londres e Áustria foi em Londres depois Áustria Burslenin hau kurumbak hutu dia hau Filafal mai hau dihan katak ne tempo na ita muda lemane nebe emale muda mana takat selasel dia buat nasa buat tidak menyuara pengadilan nasa mana keadilan dan justice rumah buat rumah sanesa masa saluar masa muda motone keadilan dan perdamaian hawar ne perahudian sebuat ne udah akumula be Hutu. Mas buat tidak importante teve katuas be Dom be Carlos Felipe Belo ni lefuan mensagem ba ami
1 de fevereiro 94, depois de haltina ida be estetenya tida ne, duas dia kata STL, tem que berani, hola posição ida dia kata menyuarakan suara dari mereka yang tidak mampu bersuara. Atau suara orang yang tidak mampu bersuara. Liam ba ema liang like sila. Ne mensagem ida ne mak am karmitim. Be nasa. Ne ya satina sino sa. Ne ya 94, 1 de fevereiro 94. STL haltina ida. Ne am hal hotel Timor pesan be nasa mensagem be amu belonia ne be dia ngata tem que berani, tem que coragem para sampai hasae atau lian emasernebeke lah lian like labele nema katuas ema mungkin kualia barbarak bas katuas niambe nasa simu Nobel perdamaian Nobel da Paz iha 96 Oslo. How anesa anggota DPR, membro Parlamento Nacional, mas usik dia membro Parlamento Nacional le. How halo cobertura ba? Halo cobertura iha Oslo. Oslo. Hal cobertura iha haru cobertura. Processo insassi, no? Usik la serviço anggota DPR. DPR nya how ba? Depois ba. How licença ni hakar how ba assiste Nobel perdamaian ni how ba? En ba hakar berita. Iha jornalista, mas sama sino sabat tem que ba. Be ba ne how facilidade. Ora ita selu jornalista ba ne kan karu ba. Karu. Nebe ita ho facilidade itong kita ihan sa DPR ni kay tabel selo ba kala ni ma selo ba assiste how los assiste de tida Nobel be nasa Nobel da Paz be ambis punya Oslo ni mas Dom Basílio be nasa ordenação Dom Basílio nasa bispo segundo bispo Timor nian iha Roma hapus batoi hal cobertura iha be nasa be Dom bispo nian ni ia tempo nessa Nobel ni cara depois de semana de tarik depois idane kan de dezembro 12 de dezembro se la sala ia Oslo ne kan dezembro apresentação be Nobel da Paz depois Dom be nasa liu tia fal tina ida ne kan be janeiro tinan tu irmai ne kan be ordenação be Dom Basílio ni ia Roma ne ansa diferença semana roa semana tolida sa how ba falus kel de pera ba halo cobertura how la de tahu kan agar la us licença dengan ne interesse timornien ya tem que lá se ano é tan calhano nessa membro de PER depois na fila cansa jornalista halo cobertura e Oslo sama que se ano é tan calhano sama que ita bota querer que vai este momento no este tem kan ita pe qualia con vai da apresentação be Nobel perdamaian ne se sema mai se sema iha depois conferência imprensa be Dom Belonian antes besimu be nasa Nobel da Paz ne kan buat cerita lo kan sebai sa evento ne be importante be halo cobertura ita Usi reportagem ne kare ia pressão ruma usi também dane ia memang Timor atau kuna no Dom Belo ne memang itu tatene kata acompanha Dom Belo almost tem que fomos tem forte para bela acompanha e obviamente tem berani para bela mas hanu ini ba sa DPR waktu rahmatin da bisa mos itamos emane akas laruma ne tabuka buat tidak aventuro itu angalai aventuro itu ita kokomuris ne label he ida ema dihangatak be establishona ne o lo la ita laruma mo tem buka buat fal selo fale ne buka experiência buat fal selo muris ne tem que be buat emdian challenge ne tantangan desafio ne tem ia ne be te bus emane tem buka desafio ne vamos lá how dihansa ne dia kliu be ema husi Jakarta ne be nasa be despreza ne bulan sa benci how do ke matimor be benci how mas a notícia será assim Oslo ne ema Indonesia tenudar anggota DPR ema pasti ne ma to haune pimpina fraksi DPR ne sira mandalo mo ser persoal tambah amos i momento ne menjelang ya del yang kata basic 99 ona ya 97 99 ne how quali ho for foundation how dia agora processo be negociação be nasa be tripartite ne Portugal Indonesia ho be nasa Portugal Indonesia ONU ne ia fase be negociação ne be how suba be for foundation ne kata favorita be celulai how niam be visita how wartaon ida me para how karo visita parte sira ne be ke ia be nasa be sira be implementa buat tidak otonomi khusus ka buat serne ne be for foundation por exemplo how ba Caledonia baru kan be New Caledonia ne how ba José Jiménez amnera ba to New Caledonia ne ba amnera be nasa be Anselmo Saham ba to Aruba Island
Ne ia pas al Asia Pasifik la ia Amerika na be nevane. Ne la fatin sir lu kira bato Irlandia Utara. Are be proseso Irlandia Utara ne Good Friday ne. Ne la hansen seperhati ne perjangkat kita media ne ita tengki proseso ne be tengki apresenta. Saya dah tu makita tene ni tafaut ba povo makhili aus ita makhili. Los. Ini senhor menciona kata que hal cobertura ba Prêmio Nobel da Paz ia 96. Nene este tem contribuição ida. Antes ne kan ia ini ita bot menciona kata ia pertemuan AETD ia este tem contribuição harus jornalista ba hal cobertura lah. Cobertura ne ha fu kesempatan siro tu quasi oportunidade sira ne be kuni mas kualiah for foundation yang kata ne encontro Timor wan sira nian ia jornal ya Timor be ema precisa acompanha. Ne be selo durante encontro cada encontro AETD ne Timor wan jornalista da usa este teba ne primeiro Hugo depois tu irba José Jiménez ne depois Ote sira na intolida na rua ida sira pa acompanha be processo AETD ne ne ban sebuah tino mas ita fa oportunidade ba sira bel ia encontro AETD ne kan encontro entre Timoran ia Timor no ia Timor ia diaspora bola sana so ita bot ne jornalista bahira al cobertura ia ba ia presa rumah ia terreno kalai momento ne ema hanoin ne kata be ita be usi be nasane idane diaspora kan barak liu mak defend be independensia lah bar usilaran kan barak liu mak defend Indonesia otonomi. Mas quando negociação hotu tur hamu to kem cerveja an buat liai da lakona dan so vai lá set tur hamu to selo malo hemu ne dia kela nebe essa experiência bara kosira nebe ya antes be sairene kan tur ho be katuas ortas ne katuas mari serne am tur ha asormal ha hemu hamu to tan darum lanu ta hamu to tamu sian nebe Timoran pro autonomi pro independencia e hamu to layona laya problema quando ia encontrar mar quase am se la sente de ne darum malasir mos be ema serne dia saída mas sam serbel tur ha hamu to dia kela hemu dia kela lahirus malu was bai bai la ne ma kan sabuat ter bapa sir mo descompia malasir mos ita kan latene mas bodas mas so susu proses hirakne si AETD si cobertura ba Prêmio Nobel da Paz ia 99 no resultado mas ita halo consulta popular no momento é consulta popular senhor Salvador se Jakarta o insa orientação ba jornalista para tu halo cobertura em momento difícil ia pro autonomi ia pro kemerdekaan nebe hansane nebe antes to ia proseso ne kan be how be proseso ne acompanha be nasa dialog ne ia Nova York ne nemos for foundation selo how usu dia sebes men para bel acompanha be proseso ne hakere kono va proseso ne resultado insa ne am hala hotu ne publico te este kala to ia acordo 5 de maio mos este liputi hawen barasik be liput ne asina benasane 5 de maio ne ita kuala hawen ba ya asisti i hau sente buatida ke momento asiste ne ita la clear de asine fatine la clear asin Timor ne dudu mai i anesa Timor ane sente ne i Timor ane kal ita ne penonton de ita anesa be harede ne ema ansa Portugal Indonesia tia onu tia be Timor ansa ansa katos marisire hotu katos orta sire hotu ansa Timor ane ita harede ne ema makan sebuah tidak kar ema hal hotu mak ita tuir red kala ne buat tidak ke impressão ele mos abel hari acompanha e momento be tu halo assinatura ba triparte ne ansa jornalista ba ou ansa jornalista e mai publica e series be nasa resultado usi be nasa acordo 5 de maio não este te publica usi resultado encontro 5 de maio realiza consulta popular né? Momento quando consulta popular lá em Timor esse processo inscrição campanha votação hoje não sei tabot sini jornalista ia Timor Leste mesmo a situação é que paling difícil mas kita situação tornan liu mas ia situação ida depois de 5 de maio ini situação tornan liu tambah ia tiada certeza ida de kata referendum se halau Irbe emannya hakarak kan dikata be STT tem que rolar decisão ou ba autonomia ou ba merdeka ruane mas be difícil ba itu difícil hali mas be haula atene o insama equilibra buat serão todo to 99 haula atene mas be equilibrado
E how aprecia be estudo husi be nasa Professor Janet Steele husi be Georgetown University Washington ni halu e publica nasa buat yang diangkat be masalah ilmiah ni saya revista revista sientifik ANU National Australian National University ni publica artikel ni ba mia estuda tinan fulan toli ikus ni ben dia to ikus ni hola conclusão dia kata STL balanço ne diferença la barca da 36 37 independente duni 36 37 ne dia pro autonomia 36 pro merdeka 36 pro autonomia 37 mas be quando conta tan valeu declaração ambis punya ni kerja pro merdeka barakliu ne be niamos ak fora dia kata é muito difícil sana imbele manobra bel equilíbrio situação sana ne malai ma qualia ne professor universitário ma qualia laos hama ne pesquisa laos buat talima ne laos hama qualia gar dia botam ne qualia ne gava vale ne gava mas be ne professor ida e publica e jornal científico be Australian National University ida ne me kata hau dia kata hanya santimoroan hanya privilege ida bele ne sambel lokoan itu yang ponto ida lokoan implementação laos kuliah de nebe o iloro ne ita bel halu media barbara grungrang barbara ita favoritismo ita heta facilidade ita heta osam barbara halu tu halu sama halu ne how ia facilidade ne halu liusa laos momento anessa itu tema momento difícil teles ia pressão opressão você pro autonomia pro kemerdekaan itu buatnya jornalista íamos Timoroan íamos Bapa Sira Timoroan Sira heta na ameaça Bapa Sira ameaça por exemplo se irá sabtono Bapa Sira hal pressão makas tika sainha usine tambah saida tambah be dia niema fomenta be hacker jornal beri notícia Sira be manas ser contra TNI Sira ame tenki lorinya ba harukanya ba hetia Jakarta ia be pers daerah ini servisi yang bang buat kontribusi berita mai STL haru kemai STL. Depois ikut main mai tia fila fale duni ne mai tia ne depois to tempo ida ne sente ba dia toda onda ne usu di dia ne fila fale pas servisi fatin selo. Mai be ami hanya sampai ugusir ne me ma fo pressão para tentar sair este tema mas ami la saída. Se não será lá coi? Ami la saída. Me ida ne laos ni kat ema quale ne katos fale isto usi sira militar se usi parte niya para haruka niya tesik mai para bel konsel konvensi para haruka be nasane iram sabtor ne fila I hasai ugu sira lubuke da hasai mas ami la hasai ne ita ema ya at ga dia mas ita tenke be defende sira tama sira hala sira ne knari da no ne ema la hatin apa imbalo apa im coloque ne e momento de bansa senhor Salvador menciona kata jornal STT ne ema idêntico ho jornal autonomia nian. Mas ia 99 jornalista STT Brani intervista Valentel Sira ia ilaran Sira publica ne la osbe katos ni sanan de declaração muito bel publica ne kan bapa Sira ne buat toda motin mas katos sanan declaração itu publica ne foi dana domingo saya fale media sosial ne ada dia kata banyak tangan berdarah rupiah ho benasa banyak orang timur tangan berdarah rupiah ne ne kato ne semang berani kole buat ne Neso este tema momento ne bel halo mas momento não brani tebes militar barak mas bele ba entrevista Valentil e Ailara depois me publica Valentil Ailara ne além de ne katos be ya katos se la sal publica katos ler ini surat dalil mas pernah publica se la sala STL ne publica entrevista katos be taur matan entrevista katos taur matan ruak ne mak bel diangkat ne bako rekor ya STT ne momento ne ba entrevista katos otutia be publicação este tenha entrevista completo ne exclusiva ne quase 10.000 cópias ne recorde exemplar terbanyak momento agora la pecah ne mas katos be taur ya 99 ne mas katos taur ni telefon ne kata hau ni entrevista este te momento ne hansa bomba in nak fera dilaran ne sa tentara lahir sita la sedil ya mundo tu dalam ne hansa bomba in nak fera dilaran ne so ne sama berani bel hal buat siran sa ne las buat fasil ida ne be mo hiloran qualia be ito sura teniam be luta buat serne esteli luta me estela sura ida estetel ne be estete sempre dia hau sempre dia ngatak ami la contribuir buat tidak baraida ne
So ambe halo amne kenaran se jornalista profesional. Idan ini mam hala auto hiloro. Nebe idan tamu ini mak hau hanes timoro ainda hau bel otonomi hau berani bel film ai timor. Hau los film ini ne be nasa film ini ne raine di aktiona hau film ini Desember 99 hau yete timoro na. Semaran mana sela. So rame mana se ida boy hari itu uin ben. Buis sela ne hau yete timoro na. Nebe hau atu passagem ainda hau conta de kata momento e Conselho Consultivo Nacional ne. E a preparação, formação primeiro governo transição. Né? Transição. A minha conselho, a mim encontrei que a tua sanana nenhuma. E a aslaran. A tua nomeação bem, nessa membro governo serne, a nossa combinação entre Untayet e Timor-Leste. Governo transição. Governo transição, né? Primeiro governo. A tua sanana filha mais baixo, né? Irmão Salvador. Be hakara continue a CNN ka hakara ba governo ka uinsa how dia hamba kanto sanana sene sirami reunião katos marisir ser completo tu pimpinan formal formal siro tu completo katos tahu siro tu completo how dia ruruane hola la husuda ruruane hola koida how husudet apoio moral ou política para ver how harifaldit jornal ne ton how la mai ne para buka fatin tambah sama ini hitam fatin ini dia botong halai Timor ne par buka fatin buka dia gede nebe ita emat hatin tau itani fatin dan ini mak hau dia kata ni hau ni force ida ke hau iya ke hau bel ohin lora bel laune hau foti ohin hau la hakru fatin tambah hau la foti ohin tambah hau la semai tempo susah hau la semai tempo dia rupiah dolar bara kona hau main ini tambah situasi difícil mak hau main ni mau ni levo ida dia kata ukun imnian mas rai ini itu hutunian iha mesti direito muris rai dan nem mau berani bel kole buat siransa ne tambah ita emana ne ita fiar itania ne senhor Salvador contribuição ida ba primeiro governo e momento ne ba ini ita bot menciona kata sanana fo pedido ida a cargo na fati e Conselho Nacional ou membro governo sanana fo tawaran saida saya membro governo hau la atende fotawaran atur ya saida la atende momento na atende kata ministro na imalu hat Timor wan hat be Untayet nian depois ya vice ministro maswalu hat Timor wan hat be na saida depois ya tam vale be na san sambe inspeção geral buat serne ka se ya tam be lembaga organização social ne ya la ne mas be hau hatete han posição ma kamu bahira kanu itabot atau itabot na posição dan hau la hakar buat hirak na itu hau hakar fo condição política para hari apoio político moral para hari jornal nemaka saida mak sana na tete itabot momento na dan kata hau mos concorre dan ne ya nen kata kita tempo ia tem ia jornal ida para bele be o insama kita halo educação física educação cívica vai tenia povo ne ita precisa media talau neve katos na escola de tekala ne ami e Conselho Consultivo Nacional e Sérgio Mel ne husau da rua Salvador bahira mo hari on jornal ne também momento ne ia dezembro da lida e fevereiro da lida dia ne tem prepara processo ida tem italori be máquina maiga ne processo ne to ia julho mo foi bele hal fun vale STL ne reencarnação este tema STL ne lori processo na argo itu mak foi máquina ser maiona ho be na sua condição be sei limitado itu mas 14 vales mas falta ali tam para bela ajuda hori hari ita kuliah kana ba ukur rasikan tian ita hakat me vale bakoto kuliah kana ba antes atu mais 100 membros Conselho Consultivo Nacional e no momento ne ba situação de cruel antes de ba anúncio resultado consulta popular itu buat minha jornal itu buat Jakarta lah hau ini vota ini hau saiu sene hau sai ini dia 6 hau lo sai antes hau sai dia 6 hau avião ikusliu merpati ikusliu saiu si Timor hau sai avião ikusliu dia 6 hamu toka Pak Lopes da Cruz nia momento hau secretário geral BRTT nia presidente BRTT tama sai mak momento ne ba ihona grupo ihona organização FPDK mas itu buat sira hari tan fali usi proto barisan rakyat Timur tama saja ya idane hari se tampa itare dia kata povo ni ita tem que acumular ita tem que label ida extremo ni susar ita tem que dia kata BRTT ne buat tidak kar o insakar buat ne povo ni decisão nebe ita tem que respeito o povo ni decisão ne nebe hanis buat tidak kar equilibrar situação ne momento ida ne
Tanpa idane bane makaso ho ihatiana ho kilatan ihatan parte kila sir apoiatan ita tem que falamos força ida que dia kata la oso força mo ida to manan mas be ho politika nema ho hal buat BRTT ne usi inicia o senhor Francisco Lopes Senhor Francisco Lopes ya interessante momento no vai de oini ta de vota ne sensitivo ituan ele ia no vai ia cartão votação ia cor Corser barak, mas e rejeita autonomia não autonomia. Mas então se fosse se fosse a cara dengan buka dia be, halai tenu autonomia tena. Tambah ia maio 90 ita no maio 2000 maio 99. Visita be Alexander Donar di Jakarta. Alexander di Jakarta. Hau hasur nia antes ni hasur malo ho Eurico, hasur malo ho Joanico sira lubukida. Sira be komandante be milisia be lubukida. Hau hasur ni embajada. Ni sini hasur sira lur sura ba keras sira tete bania. Force Australia ni tama mainnya am tirumat te sira. Ne ba tama bane ne Alexander Donor se ida be emoção ida be hirus ne. Hau tama Alexander Donor uset ba hau hansane. Be botam master ne quando independência kar sira at bane be. Ne tanda saya, ne atatet saya. Ne kan uinsamos proses ini ba uin. Los. Proses ini lama kutu kita. Ite liga ba justiça falando. La justiça. Ne atete dia. Se mereka kar botam ser ne atu bane be. How dia net sira ne pasti la fila. How dia masir sira onu sira la awam, how dia sira kan pasti la fila. E engraçado liu how hasurti Alexander Dore foi muito. Kala dia dinmos ia grupo be pro be nasa otonominya hasur malah Habibi, haus kalah nih, haus kalah nih Habibi haron ini hau hatene dia, buatnya proses ini lau insa, maybe ita ane sa leader ona, ita label halai situação siransan, ita tinggi manteng, toh situação ne hotu, maka ita foi bel dia kata, ida ne mana ona, ita kontribui, tamane mau mainnya ne, au dia kata. Hau dalida hati temos ba David Simenes, itu boleh berkonfirm David Simenes. Boleh ni mana kolep teni teba sino dena. Ni hati Tanzania ni ben. Lores nia mahudu sirlu bukida ya Jakarta. Sir telefon hau. Asal o sirlu ame ha. Sirlu mahane vale hira la vale buat tidak sa. Bayar mi tempo. Facilita. Sir telefon itu hau. To lorone atau hasur malahan ni telefon pelorman tel. Asal ame la belba. Tama itenia komandante bulu ha. Bulu ambil ambasur katos referba katos sana. Ne bau dia. David dia seda. Itenia komandante. Hau ni hanui sidau kare. Imnya komandante. Agora ni imnya komandante. Bahir imanaona ni itenia komandante. Mas agora ni imnya. Bel confirme a David. Ne hau ni posição. David kolhan sana den. Ne hau ni posição. E dia respeite hotu dia hau lurisira lokala ne começa hamil dia. Tofal lokrak tofal kalambo tam fahebalo. Hang kalfatin tu loroidet bel hang fatihat. Hau sira. Ne ansa amigo, colega. Timoruan. Politika. Ne be sira be separa. Sira be nasa renetil hal kongreso iha kebubinatan ne pasar minggu ne. Nando la sam telefonnya dal tu mau mailai. Hau la hela be Leandro Isaac sira la hela mahudu sira David sira. Bahasa. Lah, ne be sir am ha hela hutu dia hotu dia mau tesiba. Iha ba to be kongres renetil masa apa? Sir dia hal kedelabaran ni kare. Hau ne buat itu tak tama de. Hau la be bain tam hau la buat tidak ka tu. Hau la asmai buka jabatan. Bata mana sang Timoruan last time. Timoruan ni be teka sur malu kualia. La bele ida be dia hau mereka otonomi be la bele. La ting kualia pa mal tambah. Hotu dia mas rai ni itani hotu itu pasti mau rai dade. Ne be komunikasi ne dialog ne ting iana fa. La bele tesi tamane ma ohilora habel moris to ohilora ne. Kala riku mai be pel minus moris ne ansa ia dignidade. Maramak po vidanar. Po vidanar ia dignidade itu. Moris ia dignidade. So ita kapal makoto o ita menciona kata ita vota aí, né? Sim. Depois, dia 6 de setembro... Foi ensaio. Depois começa a ver sunu tá. Husi, impacto husi notícia ninya, este tem ninya to título notícia ser, né? Mas que dia 3 de setembro, 4 anos, né? Este tema setan... Edifício setan sunu. Quando sunu sai, me tamo ciente. Be how se ene dia 6 sira sunu ia dia 3 kalan dia 5 kalan kar sira basunu ne sira hatete de polisi sira mai bahau lawar sa hatete yang kantor yang sunu na ne ba dia lai utina
memang ne konsekuensi dia ne bisa ida makin bel ihan ba bel foto lah iya ya sudah. Mai be ha momento mai be momento 99 fila fale buat ida ke pesan ida ka heta in sibe ha mai visitor fatim estetenia ne ya be agora be nasa grafika nasional hotel Timor Leste ha lao ya fatim to ha lao ya larane to umane masunu mos makane masunu mos to dia sama hetan be saya buat be tau mos eleten mospet mospet dia hawetan nah dia kata ni hawetan vale be espiritu be estetenya ni halaran wane buat sunho tu buat plastik wa ida ahila plastik wa ida suratan ida ahila saya menjelar saya lah iya buat ni anse buat tidak kan buat ni kan tahu mos eleten duduk main mospet los mouse nah dia seharusnya buatnya ayah tu ni ahila nah hawetan dia buat ni ada ni kerja ke sinar dia bel continua buat rumah. O espírito fomba. O espírito e buat nessa força coragem ainda para continuar. Mas hoje na fante. A processo de segurança não é muito lá. Então agora antes ataca ela minuto balonta. Hoje ni também menciona que este encarna ba. Reencarnação ba. STL. E taboto indiano e essa maneira de reconciliação indiana. Mas nemos atorreta nara, nemos negociasi hira. Ne tem que katuas sana qualia depois katuas bispo belo qualia tamo usa timor be suara timor lorsa depois ia letem suara ne tamo suara ne mah akhirnya hola kompromi ida dia kata lagu tidak jurnalis tabelian sampai suara timor lorsa o sela a voz de timor lorsa ne kompromi ida hurta suara ne letene ne be ansa ne bahau ne ansa simbolo reconciliação entre timor reconciliação futuro ou passado. Artinya ulung ne honara ne ita mantém tapi ita tem que be situação original ne ita tem que acomodar a situação atual ne ba curta suara a voz ya lete ne essa símbolo be reconciliação ida passado futuro passado presente futuro e mostra reconciliação ne be buat todo tem que reconcilia liusi plataforma media ne be buat ne ki ko ainda tem contribuição Senhor Salvador husi media manual então agora digital ita foto itu buat ponto de vista agora e moderno né unita tem que a mídia digital buat todo iya ninya desafio ni ne be baik ne mak bahau ansam mak STL ne ami ansam terlambat ansam tarde anticipa buat digitalização ne tambah ne mak ita uhin loren belare de kata memang STL para nasa anticipa ne ya ita prepara plataforma sini ita prepara hutu tapi buat ni mos precisa be nasa capital bot. New York Times itu precisa de atau reforma também digitalização ne dia precisa 250 milhões 250 juta US dollar 250 milhões para beleni halu reforma husibe normal ba ia digitalização satan ita de 100,000 mos lah ia susah ne arasca ne nebe ita qualia digitalização insa nebe ita acompanha ho saída mag ita bele o tecnologia be simples mas bem tetap acompanha o hela tambah ita kwe la ia capital para bela ita anticipa tambah ne ko hin lorone ita belian kata STL ia situação ini difícil lara mas bem bahau se loroma STL ia na mas bahau ne kata missão STL ne hutona ne accomplis mas agora na realidade agora se mori se não sabe história se hahu te bot conta meto hoje né história de furak ia kalai ia te bot ni plano ia hanoin história hirakne bele compila ba livro ida para bele hela banesan geração fon sira ba bele inspira la bal sira pel tama e mundo jornalismo iya colega jornalista sira político sira husi Timor husi Indonesia barak ma husu Malaysia mo sa Malaysia barak oni experiência barak e capaz e ansa buatnya abrangente terluas jangkauannya luas memang olah kere haudia uhin lor situação ni sida fo ita per bele qualia vontade mas betul tempo da sente pada vontade mas tak kere ne buat ni história ne hare husi di perspektiva ne kan laos embalo bal bel hiru sita buat serne ne husi ba ho tempo leva mas mas hanoi hela mas bahira hanoi hela laos din lanoi mas bahira itare ne agora hare beidade tem que elaborar ne ane sahatet ba oni alin sira oni família sira atet dia ngatak ha oni hakar boris ne pokoknya to 80 Neve se 80 kerja falta 13 anos kala.
Mas ne hareba haunya paininia metinan, Moris Mateo be 77, kerja hau falta be nasa be 13, 14 anos. Mas be hareba haunya main idade, anto haunya main se 86 se Moris ela, se 40 ela, se lava dia kela, ne vida ne morama ke ne morama ne liman. Ini kata sino salor bel hacker história ne para bel inspira la var sile futuro. Bele to tempo ida ita. To tempo ita si hacker. To tempo no se anu ela e se horas ne hau se prepara. Asa tempo ne as 14 ona ita basically ba morama ke ita buka halo oração prepara oração sira para teto ne tradução oração sira para teto. Esta história ne fura bel inspira pensar sir. Tamba tempo senhor Salvador bele que la mensagem tamba tempo barak envolve an ihe mundo jornalismo senhor Salvador bele que la mensagem ba itania jornalista sira para bele o insabel heta informação be qualidade no media be qualidade mensagem ne oni o loro ne kan sama ita tene ne kan buat ne evolução ne la tona itania hanu insir o loro ne mas bem importante magne ita hakar sa jornalismo ita must tem consequência barang tem simu ne mas buat tidak keteng ihane ne mak ita buat profesionalisme ne ita bel diang kata uin sama kita jaga be nasane be uin sama kita be karme timba ya prinsip jurnalisme ne uin sama on yang balanso uin sama kita ne idane be dia ya buat bara kita dia diang kata buat arts ne itu publik hot mas belum mas laos ne buat dia aku tu ne bel cria instabilidade buat serne be cria percepção lá dia tamane mak estel buka equilibra ita qualia exemplo ita qualia yang qualia kona ba be nasa buat sira be cabul mencabul ka buat sira be nasa be adultero buat sira rungurang serne estel ne dia de berita sira serne notícia la public la bele publica tama saida ita publica ne ita ne imagem timor serne makne hotiona makne hotona nebe dene imiato critica atate to insamos ne notícia que la bel publica tamane rahasia umum segredo nebe emate noto nebe lalika publica mas emate nebe ita lalika bakal tam problema ada nebe se ida sira bote de la publica patam se de ki serne ting publica itu balanço yani em penting ita balanço offer oni anda hala oni profissão ali dia mas bem importante makne oni skill mas tenga dia oni knowledge pengetahuan mas tenga ia capacidade profissional tinggi ya para be hatamba ya be desafio sira orang capacidade teknik tinggi itu tam ohilorane o jornalista ida o laos cameraman tapi almost tinggi hakere kona almost tinggi editor almost tinggi voice over ton bototo bel hal mesak oni an nebe o ting prepara oni amba buat sirne namanya multitasking uluk ni ka be single tasking awar ni multitasking awar o insama jornalista sir prepara am para bele hasur desafio buat siransa ne dan ini makanya mensagem. Okay. Obrigado, Bar. Ikusliu tamba loron 20 de agosto loron especial. Ita botan essa naim bastel. Kari que a mensagem ba loron Valentil dana. Tamba 20 de agosto. Ya ita buat tidak kar ba Valentil how sempre dia hansane. Ba veterano sira, ba ema be luta na insira. Ne tem que fonti, ita nia sapeo. Ita tem que tama sira mak ohin loron timor kuan tama ne ma hau ya classificação tolo para bel fo valor ida ba veterano sira ba be fundador nação sira ne be hela ia ilaram 24 anos ne ida tem que mensa fot sapeu basira tama hosir ne be nasa sira ne existência e sira ne luta ia ilaram 24 anos ne mak ohin loron timor kuan segundo é masir ne be que dadur tama cadeia ne ida tem que foti ne ita tem que respeitar sira máximo. Terceiro é uma sirnebe que é chacha, né? Aleijado sira tama baluta, ne tolo ne ita labele be seda. Ne labele bok ne ita tem que foti ita na sabe o sira tem que fo respeito máximo basira. Mas be sira be ulok be ulok ito tahan supremisi ne ita ne ita kuala veterano ita kuala ita tem mal ita conhece mal dia aquela ne ai dene bahau lah ya valor ida valor masih reklom important tolu ne marketing for valor ida ne important lah dia obrigado barak ba senhor Salvador be fona biban mai he studio agência Tatolipe colhe quando ba reflexão ba consulta popular no existência harian umum suara Timor significa kata husi este hari ya 93 toma em 3 de setembro 99 este tenia contribuição, liu informação ba Timor-Leste ninha autodeterminação
labarak mas natono na para atulori informação ba emahoto ni ansa contribuição bo tida husi harian umum suara Timor. Timor. Obrigado ba senhor Salvador. Obrigado sim. Ba harian sira ia Timor Leste nomos ia diaspora. Programa entrevista exclusiva edição Ohin Nini Banee no Rohan Banee. Hau Kansu Simenis, hamutu ko equipa produção agência Tatoli IP, la haluha hatu obrigado wain no parabéns ba Loron Valentil badal hat nulu recensia. Parabéns no parabéns.